voin hi Mars ni som sang ni som ni pathum zirtop ni ania Mizo Official Channel clear tu le ngai thatu zong te chibai vek ule kumin kumtop lama MLA General Election kan ma chondo na wangin political party sang te po an tang chho tran hlea party ang le mi malang zong po a lo in beitok po an kat tanuk mai ani chu wangin tuntuma chuan press release then khat le Central Young Lai Association CYLA thu chuate kanon chhir don ani ama saberin village council court Zawlnuam VC press release hi ian chhir masate ang village council court Zawlnuam VC press release tunlain politics thi chia wangin kan minister zaum tak purobat ro moi roi te chu Zawlnuam college ne na soizomin amwal phole chethayang berapuin minglem manga social media vela thu thedar an oma hetianga midoi zepten dot mulu manga purobat ro moi roi ten bai chiam hi hun local zela Zawlnuam khotlang le government Zawlnuam college tan po thil thalo taknin kan ria Zawlnuam VC chuan thudik tak kan han puang chuak du ani pakhatna purobat ro moi roi te hi Zawlnuam atanga HSLC pass ni in MPhil azilai atanga Zawlnuam college tan ami tangkai takania MPhil azo nuwa po changdang kan lovin Zawlnuam college sa lecturerin aronzom ngala kumsang khazakwa somko pathuma tanga sang khazakwa somko paruk chung khan principal akai sangin ahun chung hian deficit status sa min kai puya enrollment result le kong sang sanga nasataka kan college ma min son pui tu ani panina kumsang khazakwa somko panga kumtop MPSC in CEO exam abuat sei khan exam vein pakhatna topper ania anupui fanau tenena aizol lama omhowan du awangin Zawlnuam college le khotlangin kan em chungin CEO na chu aizola azumta ani pathumna hetiang ani lai hian purobat ro moi roi te hi Zawlnuam college principal ani laia sumtam tak eiru anga soin policeman a hlawanga adera ama ekte eyanga achithayang bera fake account manga social media thu thedar an oma hetianga dotenom tak thedar tu te hian purobat ta chau nilawin Zawlnuam khotlang min timwal pho hle in kan ria purobat ta hian Zawlnuam college sa athola hian eiru lo mai nilawin a hlo atangin college tan adonate jok thin ani private ani atanga deficit ni chung zonga college sumle enkol na zong mo phurtu chu managing board ania thudi khredu chuan heti hun laia managing board member te zo thei anlan ni rengani palina purobat hian Zawlnuam college a chu san hnuwa po pathian mal somna dong zelin SSA le RMSA project siam tu te zinga telin Mizoramin athian nazar kan zo chho zela chunga te chuan Zawlnuam po min hrenengin BRC te government KR high school building le adang te thatakin min saksakani achunga hian khotlang kan lawm em ani pangana tun nuwa politics sa te lut chawin minister hialani nuwa po official a hon masak ber chu kumsang ni som pakua kumtira hon government Zawlnuam college hall le Zawlnuam tourist lodge te hi anni parukna Zawlnuam mi pui te hian purobat ro moi roi te hi anu panlai atangin kan hrechianga kan chuang bokani afin na le thiam na hi Mizo mi puin kan hretana kong sang sanga kan ram ha son nan le siam thatnan kan chordon chau ani pasarina purobat ta hian NECS chairman ani lai po khan Zawlnuam le a chevel khuate ma son nan project lian tak ati chuak na sa a Zawlnuam khuchunga Zawlnuam public school chengnuai somnga Baptist English school chengnuai somnga Zawlnuam higher secondary school nuai somthum pariat point pariat pathum Zawlnuam Baptist English medium nuai som pathum point panhi pariat te NGO scheme atangin min lo tho sak to a amalak na zara tu na hian Zawlnuam EMRS chengnuai sang ni zaliman le CSC building te sakme kanibok pariat na heti chung hian purobatan Zawlnuam khotlang ta na thil min ti sakhi kan mudon chawa tuna hian Zawlnuam college IT center te
sports infrastructure sang te po sak thuai turani pakuana thla tu te atanga pathian tri mi mitum ru le huai sen purobat ro moi roi te fin na le thiam na hi zofa te hian kan chhordon chau nin kan hria ramta na thataka ronga bolzel theina tura troyo ma tongtrai pui theu turin mitin te kan so mani hria chian du nei chuan VCP number talana hian zo fi theirenga ni e tin kelal sang zuala secretary le CT sanga president phone number 9512 229 86510 ming an sai nani zanina hian hei necktie te karon orat kati dan vak lovin tin ngani tukin jing lama po khan ka soi to a ka soi du lem lo thin enge mo isu ke ma chungchangah an oma enge mo dewa ke ngani social media le party ang te point enge mo ni organized manner de te po hin mo katia ke min han troll ship na thin le enge mo live vel hi zanin chu soi ve thain ka ria ka in ornal boka min khathiam ula he ho sa soi chi de don emon len ti mai thema se tun lai ngai dam deal ti bo ruak zan vela tang khan thil hlui engemote na sa taka han ti dar vel le engemote oma thu dik hi he ho sa hen ka soi hi hun toin ka ria ka ngak ri in ka ria ka soi du ni kum sani som palia tum lo le be se lo takin MP candidate turin opposition lamten minan soma atira chuan kan nui mai maya ma se ti khana kal chawa party tinte kan in thurwala lom le ten tia kan han ti chawa je NP ro khachu ril ro chun ti ha re yang renga tlain thun to akhanan ron lut velian ron lutan vel khachu ka sei lo mayang ti khan kan han campaign chim lama kan vakala saiha kan vakhen khan kan thian pa pakhatin ngoite urobat helaya campaign local masate ti khan ma miti tho line eiru chiam ni nan soya soifia de te thang a ti ka nui mai maya ka soifia dan te ka soi zel longa ti chuan kan kalkual zela champhai kan han khen chuan purobat ro mo eroi te hian Zawlnuam college sa tho lain suma eiruwa ti te khan ria te chuan kan lo kir thla a ser chip te kan on khen thla kha chuan purobat ro mo ya hian Zawlnuam college sa tho lain suma eiru tewa police mana hlawa a dera ti ten lo ria ti chuan hunakal chhore seta to engamo e ka chia e ka eya ti te phul te po eya ti te mak tak kha oma enge modewa hian he thil dot mulhum chiang lu tukhi soi le thina nia hi voina hian kanal boka nui seng song chung hian kan soi mai duwa ke chuan nga ma ka ngai chuang lowa tin ka chung te po hian nga man ngai lowa ma se mi then khat teril ru te lo na thin deuh nin ka ria rem changa kan soi duwa tuna chuan Amveng South ZPM unit press release ian share ve thung te ang Amveng South ZPM unit Aizawl East 2 date nikwa thlathum sang ni somni pathum Mars ni riat sang ni somni pathuma Aizawl East 2 bial to minister in Amveng South community hall a thu soina Amveng South ZPM unit shuai tu MNF alu tanga asoi chungchangah keini Amveng South ZPM unit shuai tu te zinga ZPM unit atanga chhuaka MNF zom kanom loti mi puite kan hria tira ZPM a membership fee peto MNF zom ta anom heklawa ZPM atanga ban lekha don kan nei heklo tun nuwa hetiang thubel chian do lo hi ram hruai tu ten soi chin to lo se kan ti ani ti in MS luanga CYLA secretary Amveng South ZPM unit chuan minga sai nan ani tuna chuan central Young Lai Association in Minister Pua Lalzirliana Bantura Chief Minister Nena Angen Chungchang hi ian siale teang Minister Lalzirliana Bang Turin Central UILA in Chief Minister Nena Angen non le antum Longklai District Lomngai Polian le Chakber Central Young Lai Association chuan Minister R Lalzirliana chu Minister ani na tanga Bang Turin
Chief Minister hena ngen na siam non le atum Central CYLA Executive Committee thukhom chuan February ni somni pathum sang ni somni pathuma Mizoram Legislative Assembly House District Council and Minority Affairs Changtu Minister RRR na thusoi chungchangah Mizoram Chief Minister hena Minister chuan ni na tanga bang tura angen na tun thlenga la hlotlin lo wangin Mizoram Chief Minister hena ngen na siam non le ni se anti February ni somni pasari sang ni somni pathum khan Central Ianglai Association te hian Mizoram Legislative Assembly Budget Session Mizoram Sarkara District Council and Minority Affairs Department changtu puar lalzir lianan lem kanvader mai mai ani kha solama khan vote zonnan kanwa mang mai mai ani kha anni ho hian anlo oi ve ema kha chau khani a ho tak takani ti thu a soi chuan Autonomous District Council area hum chunga chengteril ruwatina in ADC area cheng mi puite mu sidna le tham lo na ni ti in hemi chungchang hi Central CYLA chuan gun takangai tu in nambil in mu sidna tongkam ADC area cheng mi puite in tham lo na lian tak nia kan ngai ani antia hemi rol hian Central CYLA chuan RRR DC and MA Minister chu ADC area cheng mi puiteril rutina zonga thuwa soi wangin he thuwa soina mun Assembly House angai hian ADC area cheng mi puiten hena ngai damdil tura an phu thu talan ani baka Mizoram role na sang bernei na mun mewa hetianga ADC area mi puite mu sinna lantir du tu District Council and Minority Affairs Minister an nei chu van duai thla kan tia hetianga an mani musit tuin DC and MA ainkol chunzom hi achunga cheng mi puita na him tok lawan ngai ni ti ta langin DC and MA Department enkol tur hian midang ruat turin Mizoram Chief Minister an ngen thu an ta langa he an ngen na hi voin thlenga ala hlotlin lo wangin meeting chuan Mizoram Chief Minister hena ngen na hi siam le ni ro se ati ani Kalau kalau kacu ada fulo, ada fulo nak kongai takin kumsom minister ada yang kan parliamentary state tun happy lagi parliamentary lu toa, cuta cuan komiti, anda nak cu komiti cuan, kau hati meeting an ya, Mizoram Sarkar ni nak ha komiti ina meeting an nei zong poka ka effect hela ya hian an di na chief minister jong kam poka ria a committee ya pokhan katel reng chu wangin phou tu te formal phou hi chu lo chu wangin lem kan vader mai ni kha solama khan congress a khan vote zonnan kan va mang mai ni kha anni ho hi an lo oi ve ma kha chok khani a ho tak takania mei going to na la tang le nga la ole in thlan nai chho tana thudik lo le thudik leng wak po atam chho viu do na hei aina sama in political party te po online be chho zel do na ni chutiang huna chuan kan du thlan na film takle ril ru thiang hlim tak manga kan ram ro rel tur thlang suak turin zoram mi puite kan in ngen tak meu ani Mizo Official Channel here to le ngai thatu zong te in zawai chunga kan lo me